guys. Yes, wait, Max. Ipass out na siya. May ba nagbag-ulibot aton kalibutan? Kung heno paton kubre amo it nakukurian or sigido maghulat paggrasya mo nga harang don nagtuturo nagtakbalhasay na iton paglao may gahom kunta ako hadi na panahon ko maibalik nakatapos kunta ako nga kinabuhi niya itay ko igbabalik pero dire kay ano pa man iton hiya mahinanabo kay iton dalagan akong kinabuhi na papas na paganabo hinumduman na lang ani mga naglabay nagpapabiling kamatugmaw eragug mabisan ako pumakain takpak iyan at takkalugar ringon kunti kang agdiin waray nagbago kalibutan tawo na sunod na hangin matamot ka man hatuna kay ikapawa at halangit nan itakon mga naglabay kinantahan hinman na anel Na 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 Kinabuhihan tao sakto hato nang alabay kung ano man iproblema na'y hikalimot paglipay paghigugma pagkampuan ay di makalimtan kay waray man nagbago libot atong kalibutan Nang bisan man makure ini nga akon kabutangan di ako na ingalimot pagtawag hitad gamhanan ang ginuulaton tama na magmamando gadhaaton di mga toha karatan ha magdalan pagkamatakado ngan bisan man naabat kita hin mga kasakit problema haadlaw-adlaw ha sweldo nagigipit ay kabaraka lang ang gunit kay amulat kinabuhi ngan dila kita hito kasay naabat kasakit sugad ako waray trabaho ngan mahal na ton papriton di rin alam makaon makit tangkapan inom ngan utangan hatindahan halaban naton listahan ngan buwas na liwat otro ko ikaw utangan kasimple lat kinabuhi kita mismo't nagsusulay ngan ang Diyos la ang testigo kablasanon kun malipay kabarkada kasangkayan kabalaran lamrag langit huna-huna dinuduyan ha problema